Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Meghalaya State Olympic Association kala lumlang ya ki Kynhun kata ya ka Meghalaya State Kickboxing Association bat ya ka All Meghalaya Kickboxing Association ha ka arpun reuterik unailar arjarapsan ha JN Stadium Shillong ha ka jingye karan ka bala ne hadu arkanta la jingmut babaro Kynhun kin thaulat ban ye penbet la kumno bandon Tang Kawei ka Kynhun ye lekai hapo ka jala Meghalaya kanang bakanom kata yaki kena kibai lekai. Haka jialang balapanya the working president jongka Meghalaya State Olympic Association uba John F. Kharshieng, layadon lang u General Secretary uba Finally El Pariat, u Assistant Director Katanat Sports and Youth Affairs ka Sorkar Meghalaya, uba PB War Nongbri, bat ki nongyalam, lem bat ki khod nongket kam na baro ki Kynhun. Hadian kanika jingpen ya kendu lang ya ki mamla, la Bthah ban pendep no kamklo yakakam bat ban pentep no mardor syaka Meghalaya State Olympic Association.